Da se vratim na onu vašu lepu repliku o tome kako ne možete poveći od onoga što vam je namenjeno, apropo pravne istorije i studija na Filozofskom fakultetu. Isto tako i taj odlazak u Strasbourg možda je mogao biti indikativan za ono što će doći. Pa da, to je slučajno. Slučajno se najčešće ti kursevi organizuju u Strasbourgu. Organizovao je profesor Rig, koji je davno preminuo. On je bio i gost ovog fakulteta, ja sam ga vodio u Kladovo i valjda tu negde i po gradu. Inače, dok sam bio asistent, imao sam to zadovoljstvo da kad dođe strani profesor, onda me naši profesori angažuju da ga šetam po gradu. Tako sam postao vodič kroz Beograd i to mi je prijalo i bilo je zanimljivo. Naučite i vi sami o svom gradu više nego što ste ranije znali. Dakle, to je bilo slučajno. I kad sam dospeo u Strasbourg, posle mnogo godina, ne mogu da se setim koliko je prošlo između, ali bilo je dosta, taj grad je star, nije se menjao, ja sam mislio da se sećam dobro, izišao sam na železničkoj stanici i onda sam se uspaničio, kuda sad? Setio sam se da moram samo pravo i da mi stanica ostane za leđima i tako sam se nekako orijentisao. Zaboravi se, ipak ne možete toliko da pamtite, promene se radnje, nije sve isto, iako su zgrade ostale takve kakve jesu. Gradovi ponekad znaju da funkcionišu kao sopstveni organizmi, kao posebni sistem. Jeste. Pogotovo Strasbourg, koji je jedan lep grad, on ima 3 dela. Ne znam, jeste li bili u Strasbourgu? Nisam. Najstariji deo je iz vremena kad je Strasbourg još bio nezavisan, samostalan, Francuzi su ga osvojili krajem 17. veka. Onda dolazi deo koji je izgradila Nemačka, pošto je Nemačka držala Strasbourg od 1871. do kraja Prvog svjetskog rata, do 1918. I posle toga imate treći deo sa modernim evropskim ustanovama, gde su palate suda, Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i tako dalje. Tako da ima 3 sloja u gradu i oni su vidljivi, grad je veoma zanimljiv i prijatan za život. Kao studenta, posle i kao naučni djelatnik koji živi i radi u inostranstvu, jedno malo filozofsko pitanje, da li ste svoju nauku usavršavali kroz dobro poznavanje stranih jezika ili ste strane jezike više usavršavali kroz bavljanje naukom? Da, to je dobro pitanje. Da, ima tog međusobnog uticaja. Međutim, ja sam strane jezike naučio na jedan pomalo neobičan način u Beogradu. Ja sam već znao francuski kad sam otišao u Strasbourg, znao sam i nemački. Znate kako, moji roditelji su hteli da me daju na sve, a ja ni zašto nisam imao smisla. Za muziku nisam imao talenta, za crtanje još manje i tako dalje. I onda jedino što sam mogao, učio sam strane jezike i to me je privlačilo. Jedna gospođa koja je bila prijateljica mojih roditelja na neki način, mi smo u početku plaćali te časove, posle se ja za to više nisam zanimao i mislim da sam te časove čak dobio i besplatno. Ona se zvala Alisa Vrtačnik, devojački Kovačić, jedna vrlo zanimljiva ličnost i ja sam sve strane jezike koje znam naučio od nje. Tako da sam učio od svoje 10. godine pa negde do 30. 20 godina sredom i subotom sam imao časove stranih jezika. Prvo sam učio engleski, posle francuski, od 17. godine, od 20. nemački i onda ne znam kad sam počeo italijanski. Znam da mi je ona govorila, pa da, 4. jezik se najlakše nauči, to je već lakše i stvarno nije bilo nekih većih problema. Tako da sam već znao te jezike, onda sam čitao stručnu književnost na tim jezicima, ali čovjek mora stalno da održava. Evo, nedavno sam uzeo i sad čitam neku knjigu na nemačkom, nisam jedno vreme čitao i već vidim da mi je malo teže, jer živim u Lozani gde se govori francuski, izgubio sam kontakt s nemačkim jezikom. Ali šta ćete, morate biti marljivi i održavati svoju formu. Znači, ukratko, iako možda nije ništa muzika, ipak ste virtuoz u onome čime se bavite.
Pa sad to se teško može reći, međutim, ljudi obično misle da oni koji znaju strane jezike su muzikalni. Sjećam se jednog profesora ekonomskog fakulteta koji mi jedan put rekao, hajde da se učlanimo u neki hor. Otkud ću ja u hor? Pitam ga, pa da pevamo, pa ja pojma nemam s pevanjem. A onda mi on kaže, kako ne, pa ti govoriš strane jezike, to nema nikakve veze, bar u mom slučaju. Verovatno je da ti muzikalniji mogu lakše da nauče, ali meni nešto nije bilo mnogo teško. Doduše, ekstenzivno sam učio, znate, za 20 godina naučio bi neko ko ima i manje sluha od mene. Dobro, sluh za muziku znači i sluh za jezike ne podrazumeva jedan drugi. Pa izgleda, ne znam. Bavili ste se, da se vratimo ovdje ipak na teren pravne istorije, bavili ste se dakle i pravnom istorijom i uporednim pravom. Interesantno je prožimanje te dve pravne discipline, osobito s time bavio jedan od prijatelja pravnog fakulteta, profesor Alan Watson. Pa koje su vaše neke misli o značaju pravne istorije za uporedno pravo i uporedno pravo? Jeste, te dve discipline se nekako prožimaju. Uporedno pravo ne može sasvim bez pravne istorije. Kako ćete objasniti anglosaksonski pravni sistem današnji ako ne krenete iz istorije? Inače, nažalost, profesora Watsona nisam stigao da upoznam. Jednom je Sima organizovao neki ručak, ja sam bio zauzet i žao mi je. On je upravo bio to istoričar i komparatist i ima te svoje knjige o transplantima, o prenosu pravnih koncepata i ustanova iz jedne sredine u drugu. To je ono što i mene zanima. Pravna istorija i uporedno pravo su veoma povezani i mislim da je dobro što je tako. Vidite da je Sima Avramović, profesor Avramović, ajde da kažem zvanično, izmenio naziv toga predmeta koji smo zajedno predavali. Zvao se Opšta istorija države i prava, sad se zove Uporedne pravne tradicije. Mislim da je dobro izabran naslov. Takvih knjiga sa takvim naslovima ima u Americi i to je dobro pogođeno. To je jedna vrsta istorijske komparatistike. Studenti se na ovom fakultetu sa njom susreću na prve godini osnovnih studija, tako da li je to neki lep početak za ostale pravne grane s kojima se susrećemo kasnije? Jeste. I ne samo da je lep, nego je po mom dubokom uverenju neophodan. Kad sam prešao na privatni fakultet, tamo sam napravio kurs uporednog prava i jednu knjižicu da služi studentima. Sad je ona već dosta zastarela. Trebalo bi je obnoviti, ažurirati. Jer mislim da na početku student mora da se susretne sa uporednim pravom. Da li u istorijskoj perspektivi ili u ravni pozitivnog prava, bolje je i jedno i drugo, ali bar u istorijskoj perspektivi, zato da nauči da njegovo pravo, pravo njegove države nije dogma. To nije sveto pismo, nego je pravo koje se organski razvijelo i došlo do onog stadijuma u kojem ga sad student proučava. Zbog toga je važna i pravna istorija i uporedno pravo, jer razvija kritički sud prema pravu i prema studijama prava, ako hoćete. Dakle, istorija ne predstavlja samo tomove i tomove prašnjevih knjiga koje treba znati naizust, nego u stvari predstavlja putokaz za bilo koju oblast prava kojom želite da se bavite. Neki misle upravo to, da je istorija ono što se nalazi u muzejima, prašnjave knjige i tako dalje. Ja mislim da je istorija živa, da ona živi u nama, da je mi vidimo, samo je treba otkriti, treba da budemo svesni toga. Navešću vam jedan primjer. Bio sam mlad, imao sam 21 godinu kad sam dospeo u Grčku. To je bilo 72. Ja sam rođen 51. I onda gledajući Grčku koja je izgledala mnogo drugčije nego što danas izgleda, rekao sam sebi, pa ovdje se vidi da je ovo nekad bila turska provincija. Istorija je bila živa. To vidite u mentalitetu ljudi, u ponašanju, u reakcijama, u arhitekturi, u mnogo čemu, tako i s pravom. Govori se recimo o reformi sudstva. Vi ne možete izvesti reformu sudstva dok ne reformišete pravne studije, da sudije drugčije obrazujete, ali to je dugačka priča, a mi se ovdje nismo sastali zbog takve priče, nego zbog nečeg drugog. Evo još jedan mali ekskurs na tu temu. Naš pravosudni ispit je pre nekog kraćeg vremena proglašen za jedan od najtežih na svetu u kategoriji svih oblasti naučnih proučavanja.
Da li vas to iznenađuje? Ne znam, to prvi put čujem. Znam da su stalno dodavali po neki predmet. Od vremena kad sam ja polagao, sad su se predmeti namnožili i polaže se ono što se tad nije polagalo. Pa se čak polaže i ima nešto još što se polaže u advokatskoj komori. Advokatski ispit. Advokatski ispit. I sad kad sam se drugi put upisivao pre 5 godina, rekli su mi ti imaš pravosudni ispit, ali nemaš advokatski. Ništa, ja se prijavim za taj advokatski ispit, ali sam imao sreće kad sam dospeo pred komisiju, oni su izjavili, pa vi ste bili sudija Evropskog suda, jesam, kažem ja, pa nemamo šta vas da pitamo, i tako da u stvari izvukao sam već bio pitanja kad su mi saopštili da oni smatraju da ja ne treba to da polažem, ali nisam hteo da rizikujem, ipak sam se prijavio. Dakle, jeste to bio sve teže, ne znam da li baš najteži, ko vam je to rekao, ima raznih formula, na primjer u Americi je to dobro rešeno. Ne znam koliko vam je poznat njihov sistem. Ne možete studirati prava odmah posle gimnazije. Morate završiti nešto drugo. Bilo šta. Jezike, geografiju, hemiju. Nalazio sam čak studente mašinstva, odnosno mašinske inženjere i tako dalje. I onda tek možete studirati prava. Prava traju 3 godine i posle toga oni se odmah prijave na pravosudni ispit. I sami studenti mi kažu, sećam se jednog studenta koji mi je rekao, znate, već počinju da me pitaju neke tatine kolege za neke savete, ja pojma nema, ali je odmah izašao na ispit. I to je dobro, bolje je u jednom cugu to uraditi i tamo se dobije još i ona JSD, postanete doktor prava, tako da ste sve rešili. Ako hoćete da se bavite naukom, to je drugo, onda ćete istraživati i tako dalje, onda ćete raditi novi doktorat, PhD, ali njihov ispit, ja mislim da je samo pismeni, sa onim beskrajnim pitanjima, alternativnim odgovorima. Ja sam uvek više voleo usmene ispite dok sam studirao. Bio je na pravosudnom su bila 2 pismena, ne znam koliko sad ima, da napišete građansku presudu i krivičnu ili optužni predlog ili tužbu i tako dalje. I polagao sam, mislim, 5 ispita. Znam da je dodato međunarodno privatno pravo, koga se svi plaše i ko zna šta sve još, što mi nije poznato. Dok čekamo to neko reformisanje, vaše bogato iskustvo i rada u međunarodnim institucijama možda bi moglo da posluži kao dobar osnov za neko savjetovanje u toj nekoj promeni ili u nekim kretanjima. Pa i tu zašto se ne osvrnuti na neku komparativnu analizu i videti kako je to uređeno u svetu? Pa ljudi to i rade, znate, ali to je dosta teško. To je profesor Watson s njegovim pravnim transplantima. Nije lako preneti neki koncept ili neku ustanovu koja funkcioniše u jednoj zemlji, preneti je u drugu. Kad bi to bilo moguće, svi bi usvojili švedsko pravo i nastao bi raj na zemlji. Ima tih primjera, ne znam, Turska je pod Ataturkom usvojila švajcarsko zakonodavstvo u privatnom pravu, recimo, i italijansko u krivičnom pravu, ali to su izuzeci. Dosta je teško. Žale mi se, recimo, neki ljudi naši iz administracije i iz nevladinih organizacija, kaže, ovi stranci koji dolaze, oni nas ne razumeju, dođe, ne znam, kanadski pravnik pa nam daje savete, a mi to teško možemo da primenimo. Zato je dosta komplikovano. Svaka reforma je jedan osetljiv posao i treba joj pristupiti s velikom pažnjom i pripremama. Ja mislim i dalje insistiram na tome da globalno posmatrano reforma prava treba da počne od reforme pravnih studija, od pravnog fakulteta. Nažalost, bojim se da će reforma na pravni fakultet stići posle one reforme u zakonodavstvu. Nekad stvari idu obrnutim redosledom, ali eto, ovo neka služi kao i savjet i upozorenje za nekoga ko se lati tog posla. Iz vašeg iskustva, kao sudije Evropskog suda za ljudska prava, pređemo na taj deo vaše karijere, koji su najčešći pravni problemi sa kojima naši sunarodnici izlaze pred međunarodno sudstvo? Da,
Slično pitanje mi je postavljeno dok sam bio sudija, ali u drugom obliku. Ima li nečeg specifično našeg? Ne znam zašto mi volimo da budemo osobeni. Najčešći problemi su oni banalni, recimo dužina trajanja postupka. Takvih predmeta ima mnogo, a ono što je donekle specifično, to je recimo, to su dugovanja preduzeća u društvenoj svojini koja je u međuvremenu okončana, ukinuta, prema zaposlenima. Kao što znate, to je bio veliki problem i postavilo se pitanje da li država treba da plati te dugove. Evropski sud je stao na gledište da je država ipak odgovorna, jer ta preduzeća nisu bila privatna, država ih je kontrolisala ili bar nadzirala na jedan efikasan način putem izbora direktora, uticaja na politiku preduzeća i tome slično. I to je jedna naša specifičnost. Tu je bilo nekako vrludanja sudske prakse, odnosno vrludanje u praksi Ustavnog suda koje je, pošto je taj sud bio u dijalogu, kako se to sad kaže, sa Evropskim sudom, ali se sistem ustalio i čini mi se da su ljudi koji su imali ta potraživanja i pravosnažne presude kojima su potraživanja utvrđena, uspeli da naplate ta potraživanja u odgovarajućem iznosu. To bi bila jedna naša specifičnost, inače druge stvari su kao i svuda. Nekih klasa predmeta ima manje, na primer, ne znam kako je sad, ali do pre 5 godina, dok sam bio tamo, mogao sam bolje da pratim, nije bilo mnogo zatvorskih predmeta iz Srbije. Ja se naravno ne bavim krivičnim pravom, pojma nemam kakva je situacija u našim zatvorima, ali sam skoro siguran da nije baš blistava. Međutim, da li to rešava korupcija, represija, ne znam šta, uglavnom nije bilo mnogo zatvorskih predmeta, što mi je na neki način bilo čudno. Naprimjer, Rumunija je imala ogroman broj zatvorskih predmeta, Turska, neke druge zemlje, sad ne mogu da se setim, dok Srbija u tom pogledu nije baš tako loše stajala. Imajući u vidu sve što ste rekli, kakav utisak može da stekne neki posmatrač sa strane o stanju u našem srpskom pravnom sistemu? Da li komparativno posmatrano stojimo dobro ili ipak sad ono što studenti ne žele da čuju, da se vidimo u nekom narednom roku? Ako dozvolite, malo bih se usprotivio tonu vašeg pitanja. Nekako provejava misao, kao da ste hteli reći da li smo dostigli neku tačku na kojoj smo mirni i onda od tad pa nadalje znamo da je sve u redu. Mislim da je to nerealno. Moramo stalno raditi na zaštiti ljudskih prava i na unapređenju zaštite ljudskih prava, a ne postoji neki trenutak, neka tačka, neki nivo koji bi bio dovoljan u tom pogledu. Uvek se mora napredovati i raditi dalje. Zaštita ljudskih prava kod nas ima svojih problema, oni su složeni, trebalo bi nam jedno predavanje od 45 minuta da to raspravimo. Mislim da treba raditi na unapređenju zaštite ljudskih prava i da je to posao sudova, Ustavnog suda, ali i administrativnih vlasti, pa i fakulteta i nauke. Treba širiti svest o ljudskim pravima, da ljudi koji primenjuju pravo, taj personel, pravnik, kako to kažu Francuzi, bude svestan da treba da bude na usluzi građanima i da se prevaziđe jedan birokratski odnos prema građaninu kad se pojavi recimo pred šalterom i tome slično. Na tome treba raditi. Dakle, ja ne znam, morali bismo analizirati slučajeve pa da vidimo, i opet su zaključci nesigurni. Ne možete reći da je zemlja A bolja od zemlje B. Neka ima više predmeta, neka manje. Onda naiđe neka klasa predmeta koja povuče. Jedno vreme je Srbija imala veliki broj predmeta, posle je to smanjeno. I tako da mislim da smo tu gde smo i što znamo i vi i ja i da bi trebalo da bude bolje i da na tome treba raditi. Pitanje je bilo malo provokatorski, slažem se,
ali sve u dobroj veri, ja sam na nekom sličnom stanovištu vašem. A apropo birokratije, čini se da je Momo Kapor svojevremeno izjavio, nigde nije čovek toliko mali kao ispred šaltera, nigde toliko veliki kao iza šaltera. Da, to je tačno. Dakle, sad, apropo isto stanje u pravnom sistemu, kao konstitucionalista bavili ste se i izradom nekoliko projekata Ustava za ove naše srpske, da kažem, instant državne zajednice s kraja prethodnog početka ovog veka. Koliko vam znači vaše znanje iz pravne istorije i, naravno, uporednog prava kao jednom ustavopiscu? Najprej moram da vas ispravim, ja nisam učestvovao u pisanju Ustava državne zajednice, niti Jugoslavije, jedino sam učestvovao u pisanju ovog sadašnjeg Ustava od 2006. Ustava Republike Srbije, koji danas važi. Nastala su, kao što znate, dva nacrta, predsjednički i vladin, i ja sam učestvovao u sastavljanju predsjedničkog nacrta. Ta dva nacrta su bila vrlo slična i onda su dvojica političara, koji su istovremeno i profesori prava, seli od ta dva nacrta napravili jedan koji je otišao pred Narodnu skupštinu i na referendum. Naravno da je znanje uporednog prava važno, ne mogu sad da se setim nekih detalja, ali sve u svemu posmatrano taj rad je ispao prilično nesrećan. Ja mislim da naš Ustav nema tekst kojim se oni koji su ga pisali, pa znači i ja, mogu pohvaliti. Različiti su razlozi za to, ima ih više. Preksutra će biti jedno savjetovanje na kojem ću podneti referat pod naslovom Ustav Republike Srbije od 2006. u istorijskoj perspektivi. Moja je teza da naš sadašnji Ustav vuče korene iz socijalističke ustavnosti nekadašnje Jugoslavije. Slažem se s Ratkom Markovićem, piscem Ustava od 1990. da je Ustav od 2006. samo revidirani Ustav od 90. koji sam nije bio dobar, i da vas sad ne gnjavim detaljima. Dakle, trebalo bi da uporedno pravno znanje pomogne više, ali pomoglo je vrlo malo. Ne kajem se što sam učestvovao u pisanju Ustava, ali priznajem krivicu. I deo krivice je i moj, koji je to procenat, teško je reći, sve je to bio kolektivni rad, ali zaista krivi smo i mi eksperti. Trebalo je da se odupremo političarima, što nije bilo lako. Znate, dođu političari pa kažu, jeste, da, treba, na primer, smanjiti broj poslanika u Narodnoj skupštini. To je bio jedan od predloga eksperata, da umesto 250 bude 150. Da, moglo bi, jeste, u pravu ste, ali ipak bolje je da ostane 250. I tako dalje, i tako dalje. I tako se pisao Ustav. I rezultat je taj koji vam je poznat i mislim da je red da priznam da je deo krivice i do moje malenkosti, ali teško da će tu nastupiti neko vreme u kojem će moći eksperti da daju savete koji će biti rado prihvaćeni od političara. Evo, recimo, Emil Zola optužuje, a vi krivite sami sebe. Tako da to je neka interesantna paralela. A da li biste hteli da istaknete još neke crtice o tim propuštenim šansama Ustava iz 2006? Pa recimo polupredsjednički sistem. Ja ne znam zašto. To je bilo, ali znate, treba shvatiti tu atmosferu. O tome nije bilo diskusije. Polupredsjednički sistem opstaje. Zašto se ne bi predsjednik birao u parlamentu? Ja sam pristalica parlamentarnog sistema i kad bih pisao nacrt Ustava Republike Srbije sam za sebe, odnosno po svojoj volji, predvideo bih parlamentarni režim, dakle da predsjednik ne bude direktno izabran. Jer to ima svojih
problematičnih strana i tako dalje, da sad ne ulazimo u to. To je recimo jedan primjer. Drugi primjer, broj poslanika koji sam već naveo. Treći primjer, regionalizacija zemlje, o tome sam davno pisao i s profesorom Jovičićem vrlo mnogo razgovarao. On je objavio jednu knjigu, ali nažalost, možda je sad prilika da to kažem, profesor Jovičić i ja smo bili pristalice, ja sam i ostao, on je preminuo, regionalne države, regionalizovane države, države podeljene na regione, kao što su Italija i Španija. Međutim, već ova dva uzora vam govore kako smo s našom tezom u stvari propali. I Italija i Španija su u problemima, Španija pogotovo, ali i u Italiji regionalizam nije baš mnogo srećan. I eto, nekad i eksperti nisu u pravu, odnosno to što oni misle, pošto su profesori, malo bude u diskrepanciji sa realnošću. Ja sam i dalje pristalica regionalne države i mislim da je to bolje, da iz mnogobrojnih razloga, nego ovo uređenje koje sad imamo, koje je hibridno, niti je regionalizovano, niti nije asimetrično. Imate autonomiju Vojvodine, da ne govorimo o Kosovu i Metohiji, i imate grad Beograd koji je u posebnom položaju i ostatak koji je nedefinisan. S tim što položaj grada Beograda čak nije ustavno definisan, to je na osnovu zakonodavstva i tako dalje. Prema tome, nisu ni eksperti uvek u pravu, ja se slažem, ali potrebna je bolja saradnja eksperata i političara da bi se stiglo do jednog finijeg ustavnog teksta. Onda, na primjer, definicija države, pogledajte član 1 Ustava od 90. i član 1 Ustava od 2006. Bolji je tekst Ratka Markovića. Ovo se kao prepravljalo, unete su evropske vrednosti, što je dobro, ali je stavljeno da je država srpskog naroda, što je u kontradikciji sa poslije onim navodom u jednom drugom članu koji kaže da suverenost potiče od građana, i onda večita ona diskusija je li država nacionalna, nije nacionalna i tako dalje. Pogledajte Ustav Republike Hrvatske, pa ćete vidjeti. Vrlo elegantno, vrlo dobro su savladali taj problem i kad čitate tekst, izgleda vam da je to jedna potpuno građanska država. Međutim, mi znamo iz prakse da je Hrvatska bar isto toliko nacionalna država koliko i Srbija. Ne mora to tako grubo pisati u Ustavu. Da vam navedem još jedan primjer, imao sam, pošto sam u Americi predavao uporedno ustavno pravo, studenti su na kraju pisali radove, to je bila njihova obaveza, i onda je neko je uzeo slovenački ustav, a neko drugi, više se ne sjećam ko je bio, uzeo kosovski. Kad čitate tekst, kosovski ustav je mnogo bolji. I, naravno, ja im kažem, pa slušajte, kad bi vam neko ponudio da živite na jednom i na drugom mestu, verovatno biste izabrali Sloveniju, verujte mi. Znam, kaže, ali pazite, u kosovskom ustavu, pa zaštita manjine, pa garantovana srpska mesta, sve je to lepo na papiru, u slovenačkom ustavu toga nema. Tako da je, kažem, potrebna saradnja političara i eksperata i potrebno je osjećanje za društveni život, društvenu sredinu, dobra volja u svakom slučaju da bi se napisao jedan dobar ustavni tekst. Da li je Ustav u tom smislu kao jedan pravno-politički simbiot koji izbjegava elegantne formulacije, a teži u ostvarenju nekih osnovnih načela, odnosno svih načela zaštite ljudskih prava, na primjer, ili Ustav koji je pak grublje pisan, odnosno kome fali elegancije, a opet ima manjak te diskrepance s jedne strane, a sa druge strane je Ustav koji teži za tom elegancijom, finom formulacijom, ali ne prati to, kao Kovačević Radovan III, sam sebi najveći krvnik. Podsjetili ste me na jedan događaj. Miško Jovanović, profesor Jovanović, je organizovao savjetovanje. Ovde je bilo u ovoj zgradi, u onom našem, onoj donjoj sali, na koje je pozvao jedno veliko ime, američkog profesora sa Harvarda, Marka Tašneta,
koji je nedavno otišao u penziju, tad je još bio aktivan. I u jednom trenutku bilo nas je možda svega 15-ak na savjetovanju ili 20-ak. Razvila se rasprava o ustavima u novim demokratijama u Evropi i onda je profesor Tašnet upitao, pa dobro, ali vi ste doneli ustave da konstituišete svoju zajednicu sad posle pada komunizma. I onda sam se ja tome usprotivio, rekavši da sam verovatno jedini u sali, ispostavilo se da je bilo tačno, koji je učestvovao u pisanju jednog postkomunističkog ustava, ali da mi u Evropi, u istočnoj Evropi nemamo taj odnos prema ustavu koji imaju Amerikanci. Tamo je ustav stvorio naciju. Kod nas je nacija starija od ustava. U srpskoj istoriji, kao što znate, promenilo se dosta ustava. I podržao me je bugarski učesnik koji je rekao da je osjećanje u Bugarskoj isto kao i kod nas. Ustav je jedan zakon, malo drugčiji od drugih zakona, osnovni zakon, ali taj ustav može da se menja i ustav je emanacija nacije, nacija je starija od ustava, nacija nadživljava ustav i tako dalje. U Americi je osjećanje drugčije. Da li je određeni problem ustavnost u ustavima, u stvari, ta njihova rapidna promena, ta neka velika sklonost da ustave vrlo lako šaljemo kao i neke društvene sisteme na ropotarnicu istorije i šta to govori o nama kao naciji? Jeste, to je veliki problem, pa ne znam što govori o nama kao naciji, nismo mi jedini koji menjaju ustave, ali ustav se ne bi smeo često menjati, najbolje je da traje, ako može vekovima kao američki. Međutim, uspešni ustavi evo traju decenijama, kao nemački ustav, pa i francuski od 58. Dakle, teško je reći šta održava ustav u važnosti i na snazi, to je stvar za političku sociologiju, to je jedna društvena situacija koja čini da se građani dobrovoljno podvrgavaju ustavu, da ga smatraju valjanim u elementarnom smislu reči. I to se može postići. Eto, nemački ustav je dobar primer, to je više od 70 godina kako se taj ustav primenjuje. Na ovaj naš od 2006. pa 14 godina, ni to nije malo, znate, za našu burnu ustavnu istoriju. Ali mislim da bi trebalo pokušati, samo sad situacija nije dobra, da se donese jedan ustav koji će biti dužeg trajanja. Na tragu ono što ste rekli, u američkom pravu postoji kategorija constitutional vagueness, odnosno zamagljenost ustava. Jednostavno korišćenje nekih prilično širokih formulacija, osobito u materiji recimo ljudskih prava, koja dozvoljava jurisprudenciji najviših sudova, osobito Vrhovnog suda, da proširuje polako ono na što se ustav odnosi. Možda je u tome tajna te dugovečnosti, pored tog političko-sociološkog. Ne znam, nemojte me vući za jezik, to je dosta komplikovano u Americi. Jeste, tako mi gledamo na njihov ustav i tako gledaju i neki Amerikanci. Međutim, među konzervativnim Amerikancima i američkim pravnicima preovlađuje takozvani originalizam. Ustav se mora tumačiti onako kako piše. Šampion toga je bio nedavno preminuli sudija Ustavnog suda Scalia. Naravno, to je sad veliko pitanje, ali iz ovog što ste rekli trebalo bi izvući poentu, a to je da postoji neki ustavni činilac koji može nepobitno utvrditi šta je ustav, to je Vrhovni sud. To je ono što čini mi se nedostaje kod nas. Ne da nedostaje sud, nego nedostaje ustaljena sudska praksa. Ali to je deo velike priče koju ja sad ne bih počinjao. Evo, pre nekih meseča dana se u Ustavnom sudu obreo još jedan originalista, sudija Beretnog izabrana, je veliki poštovac pravne filozofije sudije Scalia. Tako da možda to do toga da će Amerika ostati na istom tom tragu
i da u tom pogledu za njih nema zime. Vidjet ćemo, da, teško je reći, ali važno je da Vrhovni sud ima autoritet i kad Vrhovni sud nešto presudi, onda je to tako. Sjetite se izbora kad su bili Bush i Gore. Problem je bio da li su oni listići koji su popunjavani ovako ili onako validni ili ne. Kad se Vrhovni sud izjasnio, prestala je dalje rasprava, jer svi uvažavaju presudu Vrhovnog suda. Ono što kod nas nije dobro u sistemu, to je što, recimo, Vrhovni sud izdaje neku vrstu kvazi zakonodavstva, neku vrstu savjetodavnih mišljenja. Bolje bi bilo da presudi predmet i onda znamo da će uvek suditi tako. Ali to je sad deo priče o doktrini presedana. Nemojte me vući za jezik, jer ja mnogo volim uporedno pravo i ugnjavit ću vas. Ostaćemo naravno u razgovoru i nadam se da će ovo biti lep povod, osobito ove aktualnosti za neko drugo predavanje na Pravnom fakultetu. Možda, ako budem pozvan, ne znam. Biće online, verovatno, tako da je sad lakše, mogu da sedim kod kuće i da predajem.